Kawas Khas Hill Student Union Central Body mentakasngi kalapan long ya ka jinglet jurim ya ka jingtray ya ka school building bathamai jong ka Sipsing Memorial Government Higher Secondary School nong pendeng. Hakani ka jinglet jurim lai don lang u president ba Disun Educational Secretary ba El Khardausa bat kiwe kidkhon. Kajing temu jong kajing jurip kalong ban pentikna ba kajing pentray ya ka te ka building ka ba lamang sauklur tam kanlong pura katkum ka plan. Kenang ba kajing tay kanlong ka baskem bat ai jing shngan ban pendon kam yaka. Kumta kaseng kapan kan mau yo kontraktor ba untray katkum balamang yaka. Uba El Khardausa uway na kinong ilam kaseng ulapan kan mau ru ba kajing tay ki building sorkar hateng lajulap ba ki syutray tangdep bat kapenlong kajing siet ban pendon kam yaka khamtam yaki yeng ba pendon kam daki pai ba kum ka school. Ulaong ba kaseng kapan pau yaki jing songu yaka sorkar lembaga tanah PWD building hakaban kintiu ya ketika Shilem IJI kai balarimba jongka thany West Khas Hills kabalapan mi shibon ki samla pule na ketika school haringkat ke result ke babha man kapor kumta ula kunturu ya ke education department jongka sarkar ban mang tengkaru ban maramat ya ke school building barim jongka te ke school Tongi na kali yang cukup seng jong ka WKSU nani ka West Khas Hills Students Union wan ha kani ka por ha kani ka sigi ban jurip ya kani ka jingtray ya kani ka new building ba lapatri nak mata ka jingmentoy jong kani ka school Sipsing ka pasingkong ngimla ban dabda ai play ya ka panjing sungguh ya ka sarkar ka pa lingba jok ka PWD building ka layo ban sanction namta jong kani ka school aku ba saukrur AA hakawan pentri kani ka building patmai nak mata jong ka jipron kam jong kani ka school Sipsing kapal ai ka jik sekri haka liang ka puli kuti mentala bon snam haka di ka dong ka thang tika di tangka kani ka school Sipsing ka ba de ka win ki government school kapal ai ka jik sekri ha kani ka dong ka thang ka jogi pala new e pagalawan ra ru ya ka tika result ko ha nakapor te kacingwan ka chugi hakari ka por ban jurip ya kani ka cingte ya kani ka building kalau pa aku baka kalong haki diki si ki balik no ni syam baka cing petrikam iki ya kini ki building ki bari jung ka government ni syam baka cing petri kalong torti buat ngam kok manajer keteng kita katuk ini ki building hakapa ya cing petri kalong lek torti bat kador ka cing kelon kajing orpait ti kani kalawan ra ya ka kajing bom sengusngan apapun kami di building adalah dep din habot ti ngim kwa ba kani kajing pentri ya kani ka building ka pementar no bahkan sublong tang kajing tri tang dep lem pentri hai ka kum ka sanction bat kum ka plan pentri kami ya ban pentri ban te ya kani ka building na konta ka jing don kam jong kani ka school tika chicken tu na kaliang chong kaseng kalong sala kerpat na kaliang chong kontraktor pada iban pek ya kenika ching petrai kenika building pa unsubha banda bot tik petik kat kum ke plant bat kum ke sanction ke pa la sanction nam ta jong kenika school building pa kanam dia nginam kwa kum ka sanction bakan mi kinu lugi jing susi adena bot andala penun kami kenika building ini buat pekerja kanu ka ingkom sengai hadin habot tinggi kermen skam ba kacing itrilang kajong kontraktor ban trepa ya kanika building kanu ka cikitku ya kanika dong kain bat kanu ka sengai lu apa gitu kam ya ka hadin habot dengan ada kan kacing perkemau kalong ba ai kacing petri ya kanika building bat mai kadang yat sat de apa yang juga tangi gitu kayak dan ke school building kepala ada pentri labon bersnam lapron kam pun bersnam di nginap kajing lek curi dan kicing ngit beron kamar repair classroom beron kamar repair di ni don kam ni QLT bakum ka kisam lapule ba kacika ba ai kacing kai ke di beron ka quality lalu ke infrastructure di ikerpat na kaliang jong ka education department baji minister in charge ya education department pa insubha pan kau kilang kiti nam ta maintenance ya kita kata school building kepala rem pa ka building
kadang barang bahan rei kidon kijing keladon kano kajing jot jing sator jong ki kijing hangiet bat ki kai kamra school teta nakaliang jong ka surkang singobha ban thau kilat kilenti nak pata ban repair ya katai ka school penting ke ba gibran kam hadu penta tak ke school